Angkatan bersenjata Israel kembali melancarkan operasi darat dan udara dengan menargetkan kelompok yang berafiliasi dengan Hizbullah di Lebanon Selatan. Syarat program nuklir dan Selat Hormuz yang tak kunjung mencapai kesepakatan membuat negosiasi Amerika Serikat dan Iran buntu dan tidak menemui titik temu. Lantas, apakah perang akan kembali berlanjut usai gencatan senjata? Usai ramai praktik dugaan pemalakan terhadap sopir bajai di Tanah Abang, Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan Satpol PP menindak tegas aksi premanisme di kawasan Pasar Tanah Abang. Halo, selamat sore Indonesia. Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neneama. Bersama saya juga Cynthia Rompas dan inilah Kompas Petang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara, terkait dengan perundingan maraton selama 21 jam antara Iran dan Amerika Serikat yang gagal mencapai kata sepakat. Wakil Presiden Amerika Serikat mengatakan delegasi Iran telah menolak persyaratan yang diajukan Washington DC. Wakil Presiden Amerika Serikat mengatakan Iran tidak berkomitmen untuk meninggalkan senjata nuklir. Menurutnya, AS belum melihat keinginan Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dalam jangka panjang. Penolakan Iran terhadap syarat yang diajukan oleh AS dianggap sebagai hal-hal yang buruk bagi Teheran. The simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Sementara itu, saudara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, mengatakan pembicaraan gagal dan berakhir tanpa kesepakatan apapun karena tuntutan berlebihan yang diajukan oleh Amerika Serikat. Ia menyebut ada beberapa isu yang tidak disepakati kedua pihak. Ia tidak merinci isu-isu tersebut, namun dalam perundingan tersebut berfokus pada Selat Hormuz, isu nuklir, ganti rugi, pencabutan sanksi, serta penyelesaian akhir konflik di kawasan Timur Tengah. نکته دیگه‌ای که باید مد نظر داشت پیچیدگی موضوعات و پیچیدگی شرایط بود. بعضی از موضوعات جدید این دفعه به موضوع مذاکرات اضافه شد، مثل موضوع تنگه هرمز یا منطقه. خب اینا خودش شرایط، ویژگی‌ها و مقتضیات خودش رو داره. Sementara itu, saudara, Pakistan menyerukan Iran dan Amerika Serikat untuk menjaga gencatan senjata setelah pembicaraan berakhir tanpa kesepakatan. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan, Muhammad Shakhdar, mengatakan negaranya akan mencoba memfasilitasi dialog baru antar kedua negara dalam beberapa hari mendatang. Two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement
and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come.